Oedd o'n gêm anodd yn erbyn yr Alban. Oedden ni'n meddwl, oedden ni'n teimlo yn y gêm, oedden ni yn o'r dechrau, meddwl oedden ni couple chances, ond ath i'm y ffordd ni, so oedd o'n los anodd i gymryd. So, ond da ni'n edrych ymlaen o'n y fori i wneud pethau'n iawn yn erbyn Sweden a cael y 3 pwynt. Boi o Cynarfon, gweithio peth o teulu ti a ffrindiau ti yn Bangor fori? Ie, gobeithio ddeith dipyn go lewn o lawr i helpu cefnogaeth i'r ogiau i ni gael perfformiad da yn erbyn Sweden a gobeithio gael y 3 pwynt. Tough test, the Swedes, they are the top seeds, but you're hoping to give their all and get the result? Yeah, we'll give everything on the pitch, and yeah, hopefully, like I said, we'll get the result we want and hopefully just keep carrying on that to San Marino. What's the atmosphere been like on camp so far? Yeah, everyone's been buzzing, especially before like a game day or like just before the game. Everyone's buzzing, everyone's excited, just hoping to get the win.